Hatu pi angnut ban Pule ya Leit Medical, but pikwa ban Pule has Samarkand State Medical University, ka Good Shepherd Education and Charitable Trust kabadan ya kashlam trekam halowa la shumia Shillong, kala ban Ashapi ya ki jingtip ki babnya shapa ka Samarkand State Medical University kabadan Hakari Uzbekistan, but pila ru ban telephone ha un number kandai nyaw saw san riu pranon, but kandai pra riu lai san riu iwe kandai pra. Kaniga University kabla kanjo she's pasnam kadai kabla yo jimanjur na ka World Health Organization but na ka National Medical Commission ka Sarkar India. Kajing Pule ka long hakador ka babit but kidon ru kisamla Pule na ka jilla Meghalaya but na ki jilla ka thanj tila mingi kibrang Pule menta ya ka Leit Medical ha Kaniga University. Singap menta ya ka jingpen pau jong kini ki arngut kisamla khasi ki ba Pule ha Kaniga University. Kembali di Borok, berketeng jonga di Foundation Yomi, buat ngadik kena second year student, jong ke Samarkand State Medical University. Ke Samarkand State Medical University kalau ke university ke Baswa, berkelah approve dengan WHO, buat MCI. University kalau kau hai yang ikan Indian student, buat kena ikai ru, kidon ke Indian teacher, ikai yang ini, buat kibelak menyerap yang ini, ki yang Borok. Jadi ngai kembali ya ke Good Shepherd. Nomor lembar jengka ka iyo admission ni. Kembali